Hello everyone, ngasi video mate amakhtang semjage. Video si tutorial video makti nasatre explain haidi typography anwbane style ne ko adu explain to to bunne khangbo bodi dum ywrmgani adu khangdaba kargi semjage 2 minutes. First tas maina kero samtok pirani ko camera movement lak ta bijing do samtok pirani adu group sar matung ga kero ma haijarake sigi yang siapa kan semai itu agak skill layer do group satu juga semai itu agak sedikit frame apa kamera mutlak pak jadi semuanya zoom in out just hanya yang ini baru semuanya sana ada juga anu oibne semuanya si sampai pilih ni kamera mutlak atau begini jadi group satu zoom jadi ada happy jadi group apa yang sama pak nggak mesti ada juga ada kamera mutlak pak hold juga sigi si frame si matung da camera mo pisu wa de rotation wa de zoom di frame ta hapira no si je right key frame je ki 47 second leiba ni si je min le ya si je mo gop sa ga sai je ina 47 second ki frame lai jito adu ki camera mo ben lak ko ho doi ne ba camera mo ben lak ko ki frame hap je so mai na sai ki zoom ki 47 second lai jito adu de kitang handa bira ga like semuanya 39 lagi na 2.90 lagi matung tawa location ni key frame late juga ada lagi graph ni siwa ini aduga next step ta mathangi movement lakpa je mathangi movement lakpa bisu sigi 2.9 na khunjinbio semuanya sijo amuk sumuk group sabirani nga sai 2.9 da layu key frame do the location ni key frame do nga sai bido si leiba do chingdagirani semuanya 2.9 nattabira sumana 1.30 dagina 3.12 sumana adai graph si kitang makhenarani ko mas manung gitba graph ni si piro adu next step ta amusu group sabe ni si group sa matung na si yori frame si na keno ni last year ko oibne ta piece ni mo ne no graph ni sumai oibne China manung di lehoba ki frame do like 7.37 sebagai oibne ko semai kitang handa biraga sini file lagi 7.37 36 semai lerang bani ko adu kitang handa biraga semai 7.19 file semai to pio graph nya hasum oibne lagi sini amni simple oiba keno ne ba keno ta hap itu sini lagi usku le ta ma hap ta bani some na smooth way ni sini si ma hai pe try to do YouTube ta ki tutorial le mane habdi thajadi ado leram ba jai ado thajabari kitang wale do try to biro okay thank you